sengi jong kat pratrik julio arajar pusau kinong ilam snong jong snong umtrai ki bukan top yo ba SB marba bat sket trisnong ba barista terang kilale banyak kendo bat bu da kajing tho hau sembut menteri kejela ba prestun tensong halor kajing mat jong ki paj ba ketika than ya kajing snio palat ke surok ka ba i waypoint 100 kilometer bat kajing hap jong ka postal pin code ha jagi road Assam ha ka bagi paj ba kisem jenjar ha bai dei bat ki kot kisla Hag jingli kendu kinong ilam snong yo ba prestun tensong bat nakaliang jong ula kular ban pensna pan bahaya ka tegu surok ka pacengai kumbai waypoint 100 kilometer bat ban penkalano ya ka postal pin code ka ba na jagi road Assam sya ka pin code ka batmai habakren shaukaro news uba SB marba ula kerpat ya ka sorkar bakani kan num kot tang haki jingkular hendrai ban pen urlong sisa na benta ka jingbet jingbiang ki paj ba ki basa agi thain khaput ka jela Meghalaya bat Assam na penpau ke jing semu ya i sar prestun hak bede bat ka isu ke bagi wanra dan yang ira ak pantui menen ka patare hafiz trikam kujui ile respon hak bede bidi bata kata kalong ba isu ba larim ba hak bede bidi katan jui cham trai bacibun kichnong ki ba pengeso bat kichnong trai stay kumba arpo satelit islam ke isu ki bangiwan ra waktu i galong ba kawai galong ba habidi kesurok ke ba penjaso yang ibat ke district headquarter na umtrai sha nompo ke ba hap po ka mesti dipcon ke batang kilometer 1000 meter ngelarang ke badang sasra benta ke ba pu ji e pekba kamtam haka kaje lek kawan kaje pat kamtam ka ba kata olong ba kapor ba gimat ke timpang ke sistem kata kat ka bade po ka ha po ka nompo division kila de ble ya ka laptoping la ne la de siakrong de pasa ka ba kilometer steng kadang sa bade po ka division te ha ka patarik menen ngel kendu ya i sa prestun irkular ban pendep de ban lek kam ban pendep ika te ngi ai ke semu yai bat kamtam bangi kwa bukan long sisa la ne long kan long kam no namar ba kate ka tang na ta iti isi kilometer siteng ka kta ke lewan tungi hajaka pangin yo ban poisa nompo tang 10 kilometer ngi habiat hadu sis pa kanai 10 kilometer na topeteli jorbat ban poisa ka district headquarter ka nompo lani ngi habiat lengba ka mohati kemud cispa ni 10 kilometer le badwan ngi habiat kelan ban poisa musning kane ka kta sibun yagi sidong hangtei hagi thayu untrai lamong te basaka we point kalong ba habide bakapin kut tombar kadang mat kepala slam ngide bendikan rehadu menta om don kiban penpau lane ban wat dikalat kelti kumno ban penbai dikate namar ba ha try laper kibat kisnong ni bade hapo ga brand post office laper ki ka pin code ki haki code islam ki lamong kum ka ip ki adhar ki pankat bat kewi gitu kam juga bayai bat kesorkar berkaya ni hapan ai da ka pin code jong ka unsling post office kan ba ha ka postal area pat ni haka Assam kan ga kta ba ini kamtam ha ka bangi ha ka por ka bangi apply ki adhar ki pankat bat kamtam ki kena ki pulis sabar tete ke sertifikat joki lapha iki lembagi postal dan iki lembagi post office kata ka de dau ke ba penlong ini kum kinong sensasyon ban lek kendu ban pha la ne ban kerpa ya i deputy chief minister ban tuklar lem ban penbe kane ka de issue ke bana du ke por ke ba kambe khlia kapat om padon kambe khlia la om ngina hak Assam hadu mentaki penbe par hadin pa ngilayo ya kata ka kajingkulan na ingala lay budin menne namataksi sa office jong deputy commissioner par nakalian jong iru ila sim ya kajingkit kli la ne ban
kalau buat pendia cepat lagi rekam ikan men bahpo ke lai panai kemudian ngin sayo no ya ka postal pin code mah labanong syak umsing namar bawa ikut setelah jungi kerja ka kemudian bahkan ipik lah gini kam lagi la don lupa kam sing tak kadang ngim ko abakan don kano ka kajing kulmar ni kajing pengham ni bangin hapan penbaik nak kata ngilapan lupa bangin kuat ban hap no hapo ka umsling post office basa ko ay perkajing katpat kajong ina kaliang ka dorbar sinong kat lembat kitigi sinong bamarjan kata kalau bahag bay day bat kanika veterinary husbandry namar ba ka veterinary husbandry hangte kamdan larangi ni ko lada ki pang ki jingri ki jongi la ki blang la ki masi la ki senyang ki jingri ki jongi kemudian bar sin yo jingpang kemudian ba ngiladu cikeran omdon veterinary namar ba na try pengin lebe no syadu chasodi dan badon ka veterinary husbandry kadai hadu 100 kilometer kalau kata pala tadi bat kilang train nanti rokim lah ban be sa kasong lagi de kata ka de gowe ke dondong habak bala nomor kandai pola kadai 100% kinong sung haka area ke jadi bayim na ka bari jingri bat haka rep karyan de kata ka we ru kan de ke issue ka ba ni la tri la de la bu hakmat jong i sa person menin keski te pasak we pat ke issue ka ba ni mat ni ka than ka de ka electricity ru long ba nim juyo tikina kada kolong ba la jangai palat ka substation la nomor ba nadu umprang hadu adu umsolat kala dei ci enrupo kilometer te ka si sai kinong tre jongka la ka MESB ban penbek ban penpoilat sa ka thang ke jongi te kata ka we kadi kamat ka bangiwan nilai jara apo kamat jong i sebut menteri ba jong ka jelang lagi ba in perkap la de in le no nama kade kadi kamat ka ba ngimat jinge